ئێرە بەستۆڕەیە. لەم شارۆچکەیە چیرۆکی ژنێکتان پیشان دەدەین کە بە دایکی پشیلە بێلانەکان ناسراوە. مسری خان محەممەد عەلی لە ماڵەکەیدا زیاتر لە 35 پشیلەی هەیە. ڕۆژانە خواردن و خواردنەوەیان بۆ دابین دەکات. نزدیک 10 ساله پشیلای سقط و بریندار و بلانه و خیوده. دایم بر احمد بی بابم بر احمد بی دیتم من دالی و دیتم که خارنیان لو پشیلان دبرد آزاریان نداد و جیان لو چاده کرد. امنش هر او ساله که زستان از سخته زور سخت بو بفر کت و بو همه جی بستی بو هستم درکی جوری خم کرده و بطانی اکم پیوه کرد 30-40 اکیان دهات نجوری جی نبو حرکه ببگم یعنی جی خم نبو. اوش مغربان هندک هبو او غریب بون دهاتن خارنیان دخارد او در رشد نوا. روزه که دیدم دنگ پیشلکی دید کر خوشکم هات ناوی سمیر بو گوتو خاله دنگ پیشلک دو روزه دید شما گرن لنا بفر دیدم پیشلک بفر بستاوه بردمانیک دکتر همین لحولر علاجیان کرد و چون که هنا همو بسته بو خارنمانده الحمدلله چا بو تقریبا حتی 7 ساله لکنم بو بس بار او وقتانه بو هستم که برای زعی و بردمانک دکتر تماشای کرد فحصشتی کرد لبر التهاباتی که پیشتر هبو ای دستی بدا خوام مرد اس 15 لیجورم بەهۆی ئازاردانی پشیلەکانی لە شارۆچکەی بەستۆرە خانوویەک بەکرێ دەگرێ و پشیلەکانی تێدا بەخێو دەکات. پیشلم لمسیفی زور اذیت دادن للای عالمه و بداخوه للای جیرانه پیشلکانم جهر خوراکی را 14 پیشله دم و دست لیک روژه دالم مردن هستم گرم به دو خانه کس خانش ایجار نداده لبو پیشلان لرگای برادر که زور خوشویست ایرم لو پیدا کرا ایرم بو ایجار کرد او پیشلانه یان فرخه بینه دستیانش که اهینام یان بریندار بینه یان سهره لیانده اهیناید ما و همو عملیات یان بو کرا چا بینه و او ربویلیه هر جاره که هناسای دجیرت دبی اکسیژن لوبوی دانم حتی هناسای دیتا و ایکی دیگهش هم بولی 3 سال کلانم پیوندیان پیکرد گوتی وره پیشلک لسر کلان کتیه چون هینام 3 سال بود دیدانک لدویان نهش بود گلک یان لپشت دا بود تقریبا بیک هر رزی بود پاش 4 عملیاتی گوره هینام ایره حرکه ای نبود بشیر و حفاظه و ممم گوره کرد پاش 3 سال و نیم 5 روز پیش استا بس بدا خواه دیاره جیان هندم مسری خان لە نێو حەوشەی ماڵەکەیدا گۆڕستانێکی بۆ پشیلە مردووەکانی دروست کردووە. پشیلکم هبو ناو گروه بود دستی پیوانه بود زور علاجم لو بود کرد 7-5 ساله لکنم بود تقریبا زورتر دلم نه طبعا فردم لیره اوام قبرم لو بود کلی دام نایره لە کوردستان ژمارەی سەگ و پشیلە بێخاوەنەکان دیار نییە. ڕۆژانە لەلایەن خەڵکەوە
ڕوبەڕووی ئازار دەبنەوە و ژیانیان لەدەست دەدەن، بەشێکشیان بەهۆی برسێتیەوە گیان لەدەست دەدەن. بەڵام کەسانی وەکو مسری خان هەن کە لانەی نەرم و خواردن و خواردنەوەی گەرم و چارەسەری پزیشکی بۆ ئاژەڵە بێلانەکان دابین دەکەن. بارزان محەممەد ڕووداو، بەستۆرە.